Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Border Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam u Chief Executive Member uba Titos Tarwel Khain henegas ngi kele kendu lang ha conference hall banyak keren halor bun kimat ke baya dei bat ka khapun habe keren bat kilat pathai khubor hadin ka jingalang nakaliang uba Titos Khain ulaong baka council kala thaw ka Border Committee house nembla dap banyak keren halor kimat bat jing jia ha khaput bat ka jela Assam Kajian kharu baka sorkar Meghalaya bat Assam kidon kajing temu banyak penbet no ya kajing ya kajia kaput kabla ne da ki pausnem ula ongru baka jela Meghalaya kawan hadin bat menta kadang penkrek ban rakhe kajing dap san pausnem Henrika District Council kadek bela thau nadu usnem syajar kendai spak san puar Shushu nak kalian UCM ula pentep ru nak District Council bahkan saya kendu ikinong yalam hima bat kisnong na Riboy District haka pratere urisau bat haka khat artere kan saya kendu ikinong yalam snong jong ki jaka khaput hanong ston bat hadien kan ke District Council kan salum ya barok ki kot kisla bat pha ya ka kai pot chaka sarkar jela haswa bakin ya kendu bat ka Assam Ki mentasi don ni ka boundary committee tu ni kapa ni keren sepang ke bete ba put usam ni kini ke komiti ni dak constitute dan senam ke baladap apa ba ni layak keren kenang nak benta ban kumlo ban peniak seprang ha kecing ade ban bekecing ke bete ba put usam te kali jarang khat ru ba ke sarkar Meghalaya sarkar Assam mentaru kila asyum kiai kini ke kam bakal don lu kecing kendu apa yang chief minister jong Assam chief minister jong Meghalaya kalau don ru kecing khat nakaliang jong state government yang ke district council banyak don ketilang ha ka bakum no banyak keren ini ke kam man peniak sikmat ya kecing keren kam tam ini di asli state te kawe ka bangilai keren nakaliang ke jongi kum ke district council kalong ba kastan ke jongi hi kum ba lalong kalong very clear ba ngingi yang baik hak territorial rights kabamut ba niya hi kat kum ka historical version ke bangidan leng baki documents ke bangidan leng baki map ke bangidan tena tak ada hak ini ke komiti ke jongi mentangi lah compile ya ka report kani ke report kam de tangga mere report re kaderu ka kenja documents kaderu ka kenja ngalaban ong ka kenja jing pensisya hakalor ka jing kam ka jungi haka bayade bat ki jaka puta ki bahap po ka jurisdiction jong ka district council kuma pi so thu ngan chu ai lengkot kai ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka jurisdiction jong ka district council ni ka long ba ni yen bet halor ka jurisdiction jong ki hima ki jong kita ki Khasi state ki jong ni tena ta kadau kumba pisu tu ka state Meghalaya kawan hadir mo kadang dap san post na menta kat baka district council pat kal awan adu 1952 tinggi yang bet halor ta no rim ba ni pen scam bet uput usam halor ki kot kisla ke bangidan halor ki map ke bangidan te khanang ban penjana shu ikni ka compilation ke jongi dalo bangila deple ni lah bu saya ke jingelang haka praterik hapo nompo haka bangini kedu baki ki nong sesya ki bahab baki tu ki jaka ki bede po ke Riboy district hako jingede baki jinge kaja kaput bu Assam bat haka khat arterik pat ngindon ka jinge kendu hapo nong spany baki ki nong sesya jong ki tu bisnong ki jaka ki bahap apa kecing kaja kapun batu Assam. Di hadin tu kan ni nimsa compile ke ya ka final documents ke jongi ke belum legal document bat hadin kata nin saya kendu bat state government shwa bakan let bani kendu bat ka Assam bat ngiyai ban ya keju ba ka soka kadai ban penting kena baka jinga keren kapun kejadian yang pun usam berkasam kan dari rumah cium dari ya confidence jongi kerja sepusa.